problem. Tu da ćemo vidjeti da li je nedozvoljena pozicija. Izgleda da je gol priznat i da Kamerun vodi. Opasno u mreži je lopta, slavi Castelletto, slavi Kamerun. I evo gola za Kamerun. Rekao sam jeftino dat korner i na drugoj stativi je Castelletto sačekao loptu i pogodio. Kamerun vodi od 29. minuta protiv Srbije. Evo šanse, gol! 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 Srbija 1-1! Ovog vjerojatno ubačaja u 16-terac, evo šanse, evo gola! Pavlović i trčala u teren, 1-1. Evo prilike, evo gola, izjednačenje. Strahinja Pavlović, rekao sam da ovaj momak itekako učestvuje, bez obzira što je toper u svim napadima srpske reprezentacije. Evo sada dovodi Srbiju do izjednačenja. Sergej može da šutira i gol! Gol! 2-1! To je ekipa! To! 2-1 u završnici prvog dela, potpuni preokret. Pa Milinković Savić i Srbija vodi. Preokret Srbije u završnim minutama prvog poluvremena. Evo prilike i 2-1 vodi Srbija. Sergej Milinković Savić. Kakav finiš prvog poluvremena i kakva dva gola. Sergej Milinković Savić lijevom nogom sa ivice 16-terca. Tu Sergej lepo, Živković, jo, kakav gol! Kakav gol! 3-1, Aleksandar Mitrović povećava rekord! Ušetali smo se u gol posle fantastične akcije u kojoj je gotovo svako jednako zaslužan. Pa prebrojavanje, šansa i gol! Sve su pripremili za Aleksandra Mitrovića, koji je to sve skupa i povukao. Srbija slavi povećanje vodstva na 3-1 u 53. minuti. Živković, 2-1, 3-1. Aleksandar Mitrović. Kad se igra nesebično, onda je mnogo lakše. Srbija vodi 3-1. Offside. Čekale su sudije kraj akcije. U nedozvoljenoj poziciji je Abubakar. Gol priznat. Priznat gol 3-2. Jaj. Ovdje je djelovalo u zaleđu kao da je Abubakar, ali ništa suđeno nije. Sada će on pokušati lob, ovo je vrlo efektno, ali čini se ne i efikasno jer je zastavica u zraku. A evo mu i pogotka! Ne samo da je bilo blizu, nego je bilo i iza linije i vraća se Kamerun. Ipak gol. Nakon VAR provjere, gol za Kamerun 3-2. Opet kreće Kamerun u kontru. Vincent Abubakar. Mislim da je 3-3. Ne, opet je zakasnio jedan naš igrač da izađe. Mislili smo da je sve gotovo, a evo sada u 66. minutu 3-3. Opet će pustiti pomoćni sudac, tamo je Choupo-Moting sam, ide lopta prema njemu, Choupo-Moting trese mrežu, ovog puta zastavica nije podignuta, je li Kamerun uzvratio Srbiji istom mjerom i u samo par minuta stigao do rezultatskog egala. I opet dosta prostora ostavljaju fudbaleri Srbije. Evo sjajne asistencije, 3-3. Choupo-Moting postiže gol. Finišu prvog poluvremena sada radi Kamerun, postiže 2 gola za 3 minuta. Rekao sam da samo Srbija može vratiti Kamerun ovu utakmicu.